Pertajam kini khatri yang darbar tauan cakari Iran daka kentin kabakiang dead to Amerika, dead to Israel. Hakasi kabamod kajingyap yakari Israel, kajingyap yakari Amerika. Kari Iran menta kelab bitar klub yakajingle cangkari Israel yakinang Palestia. Amba kari Iran kabitar tang kari Israel, Henry kari Iran kalabitaru yakari Amerika, namar bakari Amerika kakersyan yakari Israel dakabaka supply tiar yale syakari Israel. Bernyam sedan kari Iran lingba kilat pathai kubar bakari Israel kadiban sangai na sendan ya kene katma lem kumta kari Iran kan penap do nuclear bomb ya kari Israel. Hakba kajingle cakari Israel kam sangai isyu hadu menta hakba kari Israel amsyu baka target tang kilan Hamas hendek la penyap na phangru yakin nang sang cangkari Palestia kintok kelong kena hakba tang gini ki arab sakon tabalaled nyaus pangot kinang Palestia kila kelabasyan katma bak balai kala ablupa mentausnam arhajar arpaulai hakba kari Amerika hadin juga jingmi juga kubar nakali yang cakari Iran bakal berngam ya kari Israel kari Amerika kala ai dekat jubab ya kari Iran dak bakal pak sendan ya ke aeroplane get bom nuklear jangka bat pak ya ka minta siapa kari Israel bat kan ya ketika ke aeroplane get bom nuklear jangkari Amerika bat hadin bakari Amerika kala pak ketika aeroplane get bom nuklear minta sakari China pat kalapa hadu kumban reutli ki jahat yale tma jongka patpa siapa kari Palestine kari Israel hadu menta kadang syuhiar tma baik ya kileno Hamas ling baki jet tma jongka bater bom ya kenang Gaza hakba hadu pelat sawajar tamut kinang Palestia kila keladasyan bat kumba kapsan hajar tamut pat kinang Palestia hi kibala min saujur nakane ka jinghir tma jangkari Israel ya ke Gaza